Assalamu alaikum sayıglı seyirciler, efirde zaman haftanın birinci iş günü olup geçken haberlerden tanış etmege hazırmız. Aqtem Çeybozga hapiste bulunuf muddetini avgustun 19'una kadar eksilttiler. Bu haqda o'z Facebook sayfasında Meclis azası Ilmi Umerov bildirdi. Bugün Qrimdan Rus memuriyetining yuqori mahkemasi Cheygozning advokati shikoyatining bir qismini qanotlantirdi ve hapiste tutup muddetini eksiltdi. Belli ki evvelsi Ahmedjit'nin Kiev rayon mahkemesi Meclis reis muavininin hapiste tutup muddetini noyabrının 19'una kadar devam ettirgen edi. Yuqori mahkeme ise bu muddetini 3 ayga eksiltdi. Hatırlatmak gerek ki Aqtem Cheygozni ta yanvarning sonunda yaqalab hapsga algan ediler. Cheygozni Qrimning yuqori shurasi yanında o'tkirilgan mitingde başlagan kalabalıklarda qabatlaylar. O vaqt iki insan vefat etti. Cheygozni qabatını tasdiqlasalar, onu 10 yılga kadar hapsga alabilirler. Ну, как бы на первый взгляд кажется, что как будто бы хороший знак, но следствие и прокуратура могут подать опять ходатайство о продлении срока, опять будут те же самые доводы, что он убежит, там и так далее, и так далее, и так далее. Честно говоря, вот мы все, кто там присутствовали, так и не поняли, что произошло и почему так сделал. Если есть цель освободить, изменить меру пресечения, они могли бы сегодня это уже сделать. Факт, что это было сделано на 3 месяца, ему сократили решение о пребывании под арестом. Yemekin Kureshev Qrimga da yetip keldi. Yarımadada Avropa sebzelerini komu başladılar. Ermeni bazar civarında Rus Selxoznadzor 4 tonna yasak etilgen sebzelerini tutup yok etti. Sebzeler Ukraynada o'stirilgan kartop, soğan ve kapsta tubinde saklangan edi. Rusya singir bekçileri Almanya ve Gollandiyadan getirilgen 2,5 tonna biber, 1,5 tonna iceberg ve lutuk salatlarını yok ettiler. Buna beraber İtalya'dan getirilgen 100 kilo çeri pomidoru, Almanya'dan kelgen 143 kilo kerevez yani seldereyini toprakka koydular. Donetsk'te darbeler tubinde namaz. Jami Donetsk'in en xavfli Oktyabr mikrorayonunda yerleşken. Bu tarafqa kuni darbeler keli. Radio Svoboda bildirgenne ko'ra, jang başlamazdan evvel kunde bu jamiga ibadetler qilmoq uchun eng azından 300 insan keledi. Bombalar endi bir qaç kere jami ustine ve jami azbarına tushdi. Buna bakmadan musulmonlar namazlarini qilmoq devam etdiler. А что бояться? Надо бояться Аллаха, а то, что вот это все как мусор. Поэтому приходят, не каждый день. Есть у мусульман пятничная молитва, знаете, в пятницу. Вот в пятницу 10-12 человек приходит. Несмотря, целый год война уже идет, и целый год мы ни одной пятницы не пропустили, всегда приходят. Donetsk'te OBS xadimlerinin arabalarını yaktılar. Nazaretçiler yaşagan otel civarında xadimlerinin 7 arabası ateşke uğradı. 3 araba butunlay yandı. Biri biraz daha uçunu kurtarıp oldular. OBS xadimleri vaqia olğanına bakmadan işgal olungan Donetsk'te kalmağa ve işini devam ettirmege planlaştıralar. Ahmedjit'te annenevi mektep bazarı açıldı. Bu sene teklif etilgen şeylerinin çeşitli türlüdür. Lakin alıcılar aytkanına göre keyfiyeti oңайтlı değil. Mektep talebelerine ne teklif etiler ve nasıl fiyatnen bizim levhamızda. Kalem karandaşlar, çanta ve mektep urbası. Mında bir yerde mektepke zarur olgan şeylerini satın almağa mümkün. Ahmedjit'te mektep bazarı çalışmağa başladı. Bu sene bazar Kirova caddesinden Salgır boyunda yerleşti. Irina Kondratenko bazarda endi 10 yıl devamında çalışa. Aytkanına göre keçken senege nisbetten şeylerinin çeşitligi çok değişmedi. Lakin bazı bir şeylerinin fiyatı 30-50% arttı. Цены увеличились не на все. Вот как было в том году луч, фабрика, город Ярославль, так цена и осталась. Пластилин, краски, гуашь, цена та же. 1 в 1. Вот. Чуть-чуть увеличились тетради, но есть которые без картинок и бумага тоньше. Цены ниже, чем в том году. Можно выбрать, кому надо большое количество, у кого много детей, можно выбрать тетради. Вот. По ручкам, 30% увеличилось. Ручки, простые карандаши, 50%.
Мектеп урбасының орта фияты 3000 рублей трафында. Спорт урбасыны ise 1,5 рублей үшін сатын алмақ мүмкін. Чанта да айны фиятта. Ең палы чанта үшін ise 2,5 рублей сорайлар. Для того, чтобы собрать мне 2 детей в школу, ну, примерно. Если одевать полностью ребенка, начиная, допустим, с колготочек, у меня девочка и мальчик, и заканчивая, скажем, рюкзаком, не беря во внимание там куртку, верхнюю одежду. Я думаю, что у меня уйдет на 2 детей, ну, около 10 тысяч. Я думаю так, вместе с канцелярией, с рюкзаком, там, с костюмом. Юлия Сидоренко ise қызыны 3-ші сыныфқа hazırlamak үшін ең аздан 12.000 рублей сарф етмеге планлаштыра. Ну вот сегодня покупали блузочку, смотрим, не знаю, пиджачок какой-нибудь, сарафанчик, что-нибудь новенькое. И на какую сумму рассчитываете? Ну, 12 000, наверное, так в среднем. Но это не глубокая осень, это вот так вот собрать, там, я не знаю, первое все такое. Базарға шейлер Исасин Русия ве Қырымдан кетіріле. Базы муштарилер ise базардан шейлерінің кефиетіні беген мейіп қайта. Хваленная фирма Нины Аниловой, я посмотрела. Ну, надо все-таки дети уже современные, они должны выглядеть более-менее. Это все-таки еще очень кустарно для ребенка, чтобы сегодня в современной школе, конечно, бы хотелось, чтобы это была форма, но она была действительно по душе девочки. Мектеп базары Ахмеджете август 1-сінде çalışmaға башлады. Ве оз ішіні айның сонуна қадар девам етежек. Лекен алазырда балаларны 1 сентябрге hazırlamaға istегенлерінің сайысы жоқ дегіл. Сатыcılarның білдіргенлеріне көре ise алыш-верішде зайыф кете. Ақерді «Ласковый май» группасының концертіні рет етмеге талап етелер. «Ласковый май» концерті сентябрінің 12-сінде кечірілмесі тайынленген. Бұл күні ise 14 ел евелсі су асты курс гемесі чөккен еді. Ақер активистлері білдіргеніне көре матем күні концерт өткерілмесі вифат еткенлерінің рухына урмет етмемезлікібі сайыладыр. Русия ержісі Стас Пьехаға ise СБУ Украина территориясына кірмеге ясақ етті. Түневін Одессада ержінің концерті өткерілмек керек еді. Ләкин оның Қырымға низбетін олған сияси бақшы үшін концертіні рет еттілер. Халқара хаберлерге кечеміз. Бүкінлері Түркияде тынч дегел. Стамбулда полиция бөлігі янында патлав yüz берді. Озны патлатқан террорист шу ерде еляк олды. Нәтижеде олған патлавдан ве башлаған атышмадан сон ең азындан 10 инсан яраланды. Олар арасында 3 полиция хадимы ве 7 ади инсан. Шымдыке вақытқа ешбір тешкілят месулетлікні оз бойына алмады. Кечесі ise Жизре шерінде куртлар полициямен чатышты. Полиция хадимлеріні куртлар яшаған районға қоймамақ үшін наразылық көстергенлер баррикадаларын тешкіл етіп, траншейлер қаздылар ве экскаватор запт еттілер. Техника ise тартышмалар нәтижесінде янды. Құқық қорғаушылар көз кесежі газ ве бронетехника қолдандылар. Қырым-татар ракетасы Кенеді ғалебе басамағында. Айны бойле Қырым-татар спортшысы Марлен Зморк ақында ичтимai ағларда сесленелер. Кеченлері о Авропаның велоспорт ярышында тұнш медаліні қазанды. Марлен шымды сентябрде өткерілежек дүния чемпионатына азырлық көре. Марлен Зморк Италияның авескер Тим Палазага тақымы үшін чықыш япа. Дарағач, Суусқан ве Баба Құрт. Бақшысарайда мұсылман мезарлықларыны ел көстергешсіз тапмақ қиындыр. Инсанлар мезарлықларыны қолайлықнен тапсынлар деп, ерлі дин жемиеті мезарлық территориясында көстергешлер ерлештірді. Эвелке олған мұсылман мезарлары ерінде малюмат көстергечіні ерлештірмек Бақшасырайының Мустафа Джами дени жемат азарларын тешөбісідір. Қырым муфтияты ве ерлі акимия тарафындан разылық алып, жемат азалары ішіні башладылар. Олардың мақсады бұл ерлерінің тижарет мақсадының қоланмамақ үшін. Çoxsu yaşlar, çoxsu xalqlar bizi o mezarlıqlar öldürür. O yerli boştura çoxsu adamlar gelip bakanda anlamalar bu niçin bu yer boştura. Biznesmenler gelip siler anda bir kafe açmağa, magazin açmağa, stoyankan açmağa. Biz endi özümüz aldık o kadar xalqlar için, ballar için bu bizim bek tarihli yerler. Бірінші малюмат көстергічлеріні ескі шер живарындaki Эвелки Дарағач мұсылман мезарлығында қойдылар. Бұндан сон мерхумлардың қатарасына көтлеви дуа оқыдылар. يسبح له ما في السماوات هو الله الخالق البارئ
Абла Мамутов Бақчысырайда 1930 сенесі доғды. Оның әві Дарахач мезар янында ерлешейді. Мұнда оның бита ве қарбабасы дефінетілген. Аблаға 1976 сенесі Өзбекистандан Қырымға келген сон, мезарлық бұ ерде енді yok еді. Оны 56 сенелерде yok еттілер. Taşlanan bir evçik var idi. Anda bizim bir melekimiz kömülgen idi. Kurt Efendi dedik. O bir aziz adam eken. O herkesin ayırdığı yerde kömülgen idi. Biz ballar geledik bunda, bakaydık. Son bizim babalarımız, analarımız çok sonunda gelip biz göçürmez oğunu dualar okuyarlar. Bizge yakında mezarlıkını temizledik, bakaydık. O vakit bek temiz mezarlık idi. Baba Kurt ve Sauskan mezarları yanında da malumat göstergeçlerde yerleştirdiler. Sauskan mezarı Eskişehir'de yerleşeydi. Endi mında Şmidta sokağı. Kırım Tatar tarihçi Useyin Badaninski malumatına göre bu evvelki olgan hanlar mezarlarından biridir. Onun büyüklüğü Hansaray'daki mezardayın olgan. Bunun beraber cemaat Ukrayna medeniyet asabalık obyekti olgan 40 azizler mezarlığı yanında malumat göstergeçini de yerleşmeye planlaştırılan. Emine Mamedov, Albert Жуковский, Zaman, ATR. Украина пайтақтында Киев Open Air өткерілді. Açık havada Қырым-татар jazz музыкасыны çaldılar. Tafsilatlыca Elvina Сейдбулаеваның levhasında. Қырым-татар jazz нахмелері Маринский сырат бақшасында егер дестерчілерін гитараджен Верезмайлов яда ерчі Джамаланы беклеселер, bu sefer sanada клавишачы Усин Бекировның нахмелері янхарай. Играют музыку, которую надо слушать, там душевно понимать, конечно, качественно. Если бы было некачественно, столько бы людей бы не пришло. Усин біріншіден бестекер, пианиначы оларақ o эмоциональ шеклінде ойнай. Sıcak cünübi tabiatı ve parlak duygular bu hepsi Бекировның eserlerinde duyulan. Музика – це душа Усіна Бекірова. Для любого музиканта дуже цікава інша музика. Музика інших народів, тому що там завжди можна знайти щось нове, то, чого ти не знаходив ще. Geçenlere Sidatlı kemaniyacı şimdi ise Zimanevi jaz nahmelerinin vekilleridir. Jazga sevgisini ona babası Kırım'da beli violonçelist, pianinacı Rıza Bekirov başladı. Эта джазовая музыка, она как бы прогрессирует, она на месте не стоит, поэтому все самое современное пытаешься внести, чтобы как бы донести через как свою призму людям, чтобы они понимали, в том числе и наш взгляд. Bekirovның konsertine beli bestekar Cemil Karikov geldi. Onu tabalıqtan yaxşı bilir. Profesyonel cihetten elbette Hüseyin Ostu, pek Ostu. Ondan da gayrı ne etmek mümkün? Çet memleketlerde Kırım-tatar muzikanı elçisi ola. O pek meraklı bir şey. Ama Bekirov toxtamayıp işini devam etti. Yakın vakitte Kırım-tatar nahmeleri endi Avropada yanxıracaq. Усін грозився нас в Польщу завести, в Німеччину, в Європу. Ми йому повірили. Elvina Сейдбулаева, Олег Казыкин, Zaman, ATR. Bu noktada yayınımızını yekunleyimiz. Sizlerge iyi akşamlar tileyimiz. ATR ile kalınız.